Kwezi watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Njajabanu handongo zinji. Shatijabanu asibabu Bashar hodembeni. Kiasika o niti. Njajabanu njeni njie familia hai. Niti muhimu ni dofuye familia Bashari au ti Bashari. Sasa jabanu he video hii ni ya Bashari. Nikaweza kusema kwa Mungu wa Matina ngabo Jerumani abese wa ndio na wabuzani vitu wao kana ze arudhi wabuzani waishi huko sitamiliki ikawa miji mwishi huu wachukua maudo ndokana ngarenga Sijabanu njani jibu Bashari harume video hii. Ya jabanu njani shida na mina Bashari. Samitu shida na mina Bashari. Ni wambie Bashari ukaye kanga wandu. Ikaya o leonga mkopo ze tranquille. Sina mobungu ntire kiyo. Ikanga wandu ko duhana. Izo tizamba tina ushida ni wazeze mara na zamba. Kamimi Muhammadi wa Saida Hassani jula hele zina la literere miti mumbeni miti mwenye mbeni miti ndo wandu wajuji kaza na mbeni tiumbiwani zali wa mbeni tiumbiwani leleshe wa mbeni shame aswilia hangu nzaza hangu yembangwa kuni iho mjo subutini mendifahari hiho haukeko mji wa bangwa ngwanyisi wao amjwani samina watu izoti za nyumeni awara ilinga mimjeni mbeni awoyo alama yokansina arudhu ya hangu mbeni zongizo no wenyi Bashari ngamu confirme yo ni huraswireze ngo wazamba ngami mbeni obahanumza zangu aliyo yo arudhu ya mji zoti ndabo izo njaparohana Bashari ekawa mbeni wambangu arengo arudhu ya hao ngwajo urenga yonja parohana Bashari kahombo hatungwa la lobonze kwa tula la bonzengwa ngojojo hamba heni wanzao haukawa ndunga una malezi sha malezi yote sawa ngojojo hambe namna ujoka hanza entuna kawa abantu nurongoze maramwano tihwambio kanja jabanu njeni nje famia habo notukanja jojua nizingare famia ho nambe izo na joka hanza reze kweli reze ndabo shayo famia honga mwizingaro zabani Bashanga mu confirme yo wallahi billahi tallah mongoni mo wana wala fami ni tukufu omijini hao wede kina harumwe fami za dembe Basha mongoni mweze fami ni tukufu harumwe mji wa dembe dohani Basha mongoni mo wandu walomanga wede kina Bashari rawanya mzazao rawanya mbaba hao pia ngomanga ngamu confirme wanu Bashari Mwenyezi Mungu natukuze familia hapo Mwenyezi Mungu ya wawe subira Mwenyezi Mungu ya wawe imani ngamu repete yo Mwenyezi Mungu natukuze familia hao wala ya wapuha ya izidishe baraka na mizenu ngozo ntsomba hamomui ngamzabu homonenia wallahi yetu munaifunga raka swala ili juzi Mwenyezi Mungu na bariki ye familia hao Bashari Mwenyezi Mungu ya itukuze jabo ya ibariki ya itukuza dembeni ye familia hao Mwenyezi Mungu ya beyenjeze ye familia hao ilomanga sha emongo ni mo wandu abondo banu ni wasulisha Bashari haukami mepon liona we ntsara mapweza mafami vanula lao vanupu hao je m'embal walanga mulindo nde wapo uje wanu vumbeye mruko ndruma walanga mlindo mrulo harumwe sirkali ya zali ujo subiti yambe yende kondruma nirongowe Bashari shabada wala famini tukufu Mwenyezi Mungu na itukuzi baada ulona wanrumanga Mwenyezi Mungu ya jowaba ya wenjeze
eyi mongoni mo wandu wa hefamiyo yarejezo wandu wa hefamiyo dingo ni harma maisha ndo bobasha ye famia ho wakati harma cellule de crise nkadonga hasibabu de matata ya hao bobasha ya uganga wandu raili Komoro bobasha yabonda bonliyo bobasha wallah billah tallah yo amini ya tuzomengo mirarunga miilo daboncho na mswafo ndani hunu shati jo uzingara nile amini wewe kuna usubutu zingara mswafule amini uambe ukaya esa utowa Komori emana utojo subutu roje Komori ndabodea wazali haukabeikwa kamrudi nuhambie baikwa basinywa degre ya uka bashari harwahuri yekaja Komori ngeno nafasi ya hambeni anzao baikwa azali hasibonti abaha vahaya mrajine hautamani ureje Komori ujofanya hazinda we naye bobasha kuna usubuti ureje Komori rahau wandu walo Komori wawarenga zemali wejaliwa zemali za haukango jua ukahena wakatu jo wasuli Komori o wandu wao wajua ukanga we Komori ngwa jo uhimilia uwalibeze mali za ngamuhambio bobashar ni ukonfirme ukaya je suis pas là ilindo karma mabangano da mina washanga mibanu ni huambia ukaya utsidabo wa Komori huambia ndra huka Komori hata kuja paro renga mikiro memdo mjini hanyor mabunjilio uvumbuwe zinu nai amuhambio shatungeza ureajiso namna hii vanu ijo kirileo badati zalwa mbeni manonja paro hana mitimu mbeni mitimu rojikaza na mbeni yongi ono wengi shejo kiribadati zalwa mbeni tileleshe hambeni nitimbe matata mbeni par exemple nitawenje zangu moro ninje nibaki na mbwebanu kutwenda mbeni vala badati miliazali ni profite ukaya ntina ujwa wenda banga mjwa ukambeni wawo kontra zali nanga mwana uti miliazali aweka tene mbeni ngamjo ulwaya na vala zilandra bukabati mrulo mbeni yalona problem nami hasibabu ndezi azali shabala ngam profite baada ngam yazali na bemtwenda mbeni banga mjo rendwa na ibada ngam yazali na vala mtuhenda hasibabu nde matata na yatimba mbeni hasibabu nde mwana wandu par exemple na mviole mbeni yatunga natawa hasibabu nde mali ya wandu na iba mbeni par exemple yatungeza natawa shanga mprofite ukaaza mbeni wo ngware mawazali abontina wadanti jo bobasha yonde kaya haho hujaiho owanru wa huyao wa wagangaze mali ho mahalani wala honti pia reze bushini reze Addis Abeba reze Kenya raiho Tanzania ngwa utsahao hunjiarma systemu ya udode ya zali no wanru hae iluje wambenti na ureje ibanga monao mrude ya zali ngujore ngwa fungwa no mine henda ngamjofungwa wandu wakaure mazali wakaota wabanu wenda tamaore waufanya nziata wende Faransa badimi mimi tire mazala atati tawa ntende maore tire jei zabaru tofanya nzia zonda Faransa parce que ngo jokeka honde Faransa yo problemu tena hako wenyo wandu wa huyauze mali walo Faransa kwa jajo tini hamndo bobasha wallah billah tallah hata leo ngabo mdu ndongo za messenger yanambia ukaya ngamutime WhatsApp ya hangu ani nguntime WhatsApp ya hai ekati heya ngamambo tsayino ya WhatsApp ya hantini hai shambese wongo mwinji utungezao ndukachuona ndo bobasha hantini ya WhatsApp ya hai tsayino ba ya WhatsApp ya hai hanambia nimpare sur WhatsApp nieze ho parlerie ya rongowe ya hundi ukaya toujours ngulindo semaliza hai noti mjibuti mambia samba shoti de beauty hangu ti beauty ndo heza wandu wadamba bala hamanda la jibrili ka ofani bobasha ngabo ya ntini ya vokali apeli ya hahonae womru mwanamshe hasibabu mapesa wa mganga yakahupara hasibabu ndeze malizo neze faso hawaka uremelie mwanamshe uo
hambe kati heya ngahalalini itie ntina huitia bobashari parce que tine buti hangu wala ntina porofu mwe famia honai ngama mzo welewe ya ukaya weti mru wonika wandu msomo ngama mzo welewe ya ukaya wewe eshatongeza watawa tinde ezinu wala tina bondia wezinu do wandu wagangaze mali bobasha huro haje komori euro namna mraka oroha hujibu wa normali hubalie pasporo normali na furaha au hukaubira no bwanda ya bobashare horoha komori bobasha famia haho wallahi Mungu mweze famini tukufu mguna zitukuze ya heze daraja za dembe bobasha mnyezi mguna bayenjeze wananyuho ne wandu weze famiza walomanga sha emana wananyuho au ze famiza zilomanga zendrongo zao ze barnamaji zao za reje dingo nindo hasiba bundo hauliviando bimalene hau protegendo bobasha hodi holiyo utija hudaba wa komori ikakutina jawabu la ujibu bo aminio kamimi ngamwambioze kweli ngojojo hambanga mruma ngojojo hamba mitina da hombeni miula la bonze mija amba hata ujondongo urede sema pas le cul mitindo wandu wakaojikaza na mbeni endambie yakauhambia ukaya izo nguzi juora hanawe ukamitindo jikaza na mbeni yakauja yahambie halafu ye mru mshera hano wandu washe manakana prosubuti bekwa tsende mbeni yanive uso yanambie izo yahambia hukami mimi mungwana katsambanga mfanyo nga mwendo mimi tizalwani mbaba mumbeni shamiti mumbeni mzaza hangu yeti mumbeni aruvu izo kana wenye mji shati wajeni kuja kauzijua izo njadziha mzaza hangu asuli mbangwa kuni ihonga mjo subuti njifahari yonde mane tswila bahaya mru yakofeze hibangwa na subuti na hima na rongole yo mjabangwa eske maudu be hamrungu de yombeni ti josubuti ni menrongolo mjambeni so hata meuzamba kamiti mrorongola wo mjambeni mdao kana baraka awezo tisa nyumeni ngama nzo ujibu izo na huzisa eske shautowa azali eske satongeza ubanda yao azali ngamula seo defi ya mwisu bobasha ngama nzo ukena mfumo kamili mfumo mzima ba ze directe zaho zikemba banu bazima uti change hamandami ikanga mondani hangu ngamfanya video banu davani ngamanzo ufanya hamandami bobasha fanya hamandami ukena mfumo wa kamili ze video zaho zifanye bahanu bazima hata mfumo hiyo inji tofanya tsunda rozijo dungane ndo wakatufanya video uzifanye banu bazima kuna ujua parce que hata Tanzania ulio kutujo supporte bahanu bazima alafu ceux qui est le konda bakaya swali Mohamed Junaid hafadhahu Allah wa ra'ahu wa tul umru ola wakahumfeze ndaene mrumshe yembe ngoni mo wandu wakanza wa urende hindu haukentu wajire ndale bubu maana kuja kabubu hujirende bubu yemongo ni mo wandu wakamusikinia waunde taratibu ambengwa nzo wahubahize wende waunde unono hukahujita wade mzima sawa na marehemu nguna mrehemu ancien ministre Abdul Karim bobasha ani mda wandu nake mjwa wandu utija ukanti hufedhehi wandu walio harume yezi azali hukakujangalia eske wewe propre eske wewe hurahara wallah bengo wandu wafeze hiyo walapizao wadea wakati wona zali warenge hadhari ya ukaya bashari ya jakomori kana ufungwa yatifanywa hata mbandongo nana ngujojo ufanya video ya dodea wallahi kujajo subutu je komori na minga mula seyo defi ya ukekaho manga wa project komori ani ngojoro huri hata ngamjo kama ngormano wa johwere bie kuna usubuti uje noti hasibabu azali kuna usubuti bakimba banu bazima noti hasibabu azali
bobasa o wasoma wonawe lise college lise ngwa hujua wata kwa tujua tena zetobia za haho bobasa famia haho irahara bobasa famia haho yonyi tukufu mongol mweze fami nyi tukufu harmo mjadembeni kutsomba ndrabo hata sha eske wewe hurahara harmo mjadembeni eske wewe hurahara harmo ngazija eske wewe hurahara harmo komoro eske wewe hurahara mahalani ulio hamatata na uganga wangu mali eske mongol mo wangu watsongeza efami aho abaitoho winguni wende kina watinde kina bobasha famia hoyo ni tukufu ke jabalo mrumbungufu ke jabalo mrumchafu tindo humeni tindo husheni walanja joparo jabalo ni fedhe mro he famia awe ya uzaya shanga muhambio ni ukonfirme bobashari ya ukaya utambio wa komori ndrabo utambesha tuengeza utoja komori ndezi azali bahuka komori hata kuja paro zingara mikiro bangweni wabezi nunge ndonai ngo twanza uprofite hizo udamba kuna ujosa komori bango jofungo wallahi billahi kuna ufungo na minga mrengo wa hadu kentu wajoja komori kwamba ngo fungwa tijofungwa mimi nawe pasko wandu watingo hanza warenge le dhambi wajirihe shakuja join champe komori parce que ate holi yo kuja join champe ngamuhula seyo defi bobashara sorenga mfumo mzima ze video zao fanya manda mekanga wondani hao uzifanye vanu bazima yabojo fanya lewo fanye maudu atamda mfumo ekango jojua parce que kuna ujua ubaki vanu bazima mda mfumo hautota wa wandikawo huwaganga zemali yusukizo nakwambia abo wetimru onika wandu leso wetimru wanda wanungwa rumoja wanungwa sisoja eske wewe ngawe propro hurahara mwana mabashara harume politiki wandu ni sehana nao ni ganga nao do wandu walo maopoza walo komoro hasibabu surtunde le kesto la 26 haina wakati wa jorongo wa minde jo wajibu tizamba leo tizi confirme warongwa jana tuwajibu leo na watordi warongwa nga mjo wajibu sa wewe wetika hunika leso ni hombie ukaya arrête manigance arrête ton hypocrisie utije wanza uniko wakomori msomo halafu tije udaba vanu abo wandu walo mijini watona ardhi za hao aparoha nando aparojika sana mjindo komitu banza lo mbeni lele shembenisha mitimu mbeni mitimu nyimbeni owenyi mbeni ngwajulwa onje parohana iho njo subutinji fari njo kana bahanu bo badailia ho hamba bangwa ku nja parohana yabo to kafanya repetition repete enda taziro ji baizo tu confirmer ya hata si ule labo nzeti problem enda taziro ji ne bobashara enda biye mru ya kauja ya hombe hizo ya bendi ya tezirwa jine ya jeyonike bami meza hona mbilwao eza hona mbaoni hata ni pare wandu hata ni tevokali tina parozi fanya so hambokata leo ngabo yambali nguni kwe WhatsApp ya njeni mpare eni ntunjo kaurongo wanga muvumbuo ili atemwanye ukazona mbao nga mambokoni non tumpara haukango zijuo wakomoringwa zijuao o walo komoringwa zijuao o walo debeningwa zijuao kabati mrum debeni ya juparo subuti ya yambe ngu defende harme kestoin kabati mru wa hefa mini tukufu wala wa jamalif warahara ya josubuti ya he yambe ngu defende parce que huwarejeza dingoni we mongol mandu warejeza dingoni hotso hanza wahulive malene mimi tizalwani mbaba maskini na mzaze maskini ngasi ujenini mide mhuo hatu
Ikamgwari kusudia ngarjuka na shahatu. Kaka jari kusudia mali zongu de ubo bobashari. Arudhi zongu de ubo bobashari. Ngabo waloni zo watu ujwangu wakonda huvi kakuja kauzijua maskini. Ngabo walona zi arudhi hizo walontini mwangu bobashari. Ngabo walombeni walone malahone malari walontini mwami bobashari. Ngabo walo mijini hanyu mjini hao waloma maskini rahana we wala fami tinti rahana we wenshi onro rahana we bobashari. Ndongoti fami na malari na malaho jirahate bobashari. Ujitowe zangoni usonmwandu wahuyao utulize familia hao wake makini bahu walembeza hotoka jumo himiliwa asibabu malene ureti ho profite yezi azali no de yezi azali ike hameshonesha tongeza utoja komori utambio wa komori ndapo nyi wandu makahanza ni teze vokali nyi wandu makahanza ni mpareni hasibabu bashar minti na bangano langu mina bashar Jami wakati di deklare avocat. Waheda ula inu. Heni zijwa huja. Surtout devant l'opposition. Bashari ngwanzo jirendo kaye mtume. Tika hanzani mwene soka ya imri ya rahara tolo nyongo mtume bahi. Bobasha kuja rahara. Kuti mtuahirifu. Kuna paro rahara. Hema tata ya havo. Nga mwanzo subuiture nge msohafu. Bobashari. Ulave amini. Uzingaru mtuafule amini. Wambe wallahi billahi kama mwanda mwisharisha msuafu na shinendele mime shatungeza natawa timalene tofanye mbabu yoba eka ufanye mbabu yoba nga mjuhabanu ni hutahe sama nga mhula seyo defi bobashari nga mhula seyo defi bobashari uzingare msuafu uzingare wanruano kaula msuafu wambe wallahi billahi Tallah nekanga mmondrabwe sharisha mswafu na shinendele mimi bashari eshatongeza ntoko mori timalene wale shatongeza ntore je komori timalene wala nja paroganga mrumali wala kabati mruniyo mali tinde shatonga ntawao eka hufanya zendongo hizo bashari mimrumme mimungwana wallahi billahi ngamjo paramedia ni jena beti javanu njenta hema na mabashari samaha bati mkazanrabo wala mungwana wala nguwani daula ya haki walezo kweli eshatongeza toro je komori azali aboba eka kuja fanya zeno hizo bobasha tu n'as rien à me dire tu n'as rien et tu n'auras rien à me dire aboti kanzanu hambie mwana mabashari minti banu shindane nawe wala nti banu wanungwa jojo kai wado hamba izo wanzao je m'en fous mrungu jojo huntrete namna nzao je m'en fous mrungu jojo unamba izo yanzao je m'en fous ngami conscient ngami prudent ngam joizo naba kamru hamba mi jao mana yam sha bobasha utinike wandu leso tiwambia sorenga mswahafu ule amin wabekangwa mbondra bwesharisha mswahafu na shwendele esha utowa komori timalene esha tungezo toreje komori timalene o wautahao tindo wandu wahuya Mwenyezi Mungu nabariki familia hao Mwenyezi Mungu natukuze familia tukufu ya hanyu Mwenyezi Mungu yawabe ya wenjeze akanti na usubuti ni hebani nizingare familia hao na benijao nyijao ndudini ukonfirme hamu iso bobasha mimjeni mbeni mitimu mbeni ntina arudhu mbeni ngamu confirme yote aibu ikamjeni ulo mahala ni kwa arudhu ya mjingu yeshi uwe mbeni ngwa jojo uringe arudhu waba bismillah yote aibu wala ntuona haya kamgwa niva makadara arjokana ya hangu kaka janiva mali mbunde uomu jabakanga walona yomba tsojonga woje na watsona yo walo ampe walo tranquille wasalimu izonde zangu nawe wa alaikumus salam.